Lakhipuronline putok saba megi tangtarani thoi nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruoi Pao drugs lalonba sing phanana bahona bada police na nongmai kapkhre mioi ahum phare kasar gi digor khala thoki balambi gi thodokta college tamba mahiroi ani sire Assam dagi puthokpa Hindi feature film Kuki Cannes Film Festival da udkadori amasung N Patama Devi Memorial Kang Tournament ta MIT Algeribam na champion oikre Haujik mapungoi Pao tabirase Drugs lalonba sing phanana bahona bada police na nongmai kapkhre mioi ahum phare waphamasi ngarang thangjanumita Kasargi SP Numal Mahatana Mahaki Loisangda Pangthokpa Paugi Mifam amada phongdokhibani drugs ki mayokta changsilakpa Kasar police ki khongjangi makha chatharakpoina Kasar Dholai gi Channighat amasung Silchar Sildubi National Highway number 436 Silchar Aijol lambida irai nimit ki ahingda aronba pau phangbadagi police na lambi chatok chasinda thi humbagi thabak tawbada tongan mamafam anidagi drugs lalonba mioi ahum phabani hairi Police leire khangbadagi makoi chenana bahonaki makoi bu phanana bahonabada police na nongmai round ani kapki hairi makoi dagi punna saban ke marfutara taruk ta haptuna puramba kg amaga gram cheni heroin police na phaki polam sing asigi kaithil gi mamal lupa crore tarelom oigani haina SP Numal Mahatana paumi sing da phongdokhi thodok aduda makoi na purakhiba gari su police na phajinki কালি মানে 10 তাৰিখে এটা বিশেষ অভিযান চলিছিল আৰু আমাৰ জিলাখনৰ দুটা অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিল এটা অভিযান হৈছিল ধলাইৰ চান্নিঘাট অঞ্চলত আৰু এটা অভিযান চলিছিল শিলডুবি শিলচৰ স্থানৰ অন্তৰ্গত শিলডুবি অঞ্চলত পাৰ্ট 2 এই অভিযান চলিছিল আৰু দুইটা অভিযানতে আমি চান্নিঘাটৰ পৰা 55 টা সাবুনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলো আৰু শিলডুবিৰ পৰা আমি 41 টা সাবুনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলো আৰু গোটেইখিনি সাবুনৰ বক্স মিলালে 96 টা বক্স হবে এই 96 টা বক্স আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইয়াৰ যেটো ওজন আছে 1.2 কিলোগ্ৰাম আমি heroin suspected to be heroin আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এই গোটেই অভিযানটোৰ পৰা আমি তিনিজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছো তাৰ প্ৰথমজনৰ নাম হ'ল তামিজুৰ ৰহমান লস্কৰ 38 ইয়াৰ্স আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অমিৰুদ্দিন লস্কৰ ৰাজগোবিন্দপুৰ ধলাই দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল কবিৰ আহমেদ বৰভুঞা 25 বছৰ তেওঁ ঘৰ গোবিন্দপুৰ পাৰ্ট 2 শিলচৰ আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ৰাজীবউদ্দিন 35 ইয়াৰ্স তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল মোহাম্মদ আলী আৰু সাউথ বাসকান্দি লখিপুৰ এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে এটা স্কুটি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্কুটিৰ নম্বৰ হ'ল AS11Y 8317 এটুকু আমি যোৱা নিশা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো চান্নিঘাটৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে যোৱা নিশা চান্নিঘাটত যেটো আমাৰ অভিযান চলিছিল সেই অভিযান কালত যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছৰ যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী তেওঁ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোতে আমি দুটা গুলি ফুটাব লগা হৈছিল আৰু বতাহত লক্ষ্য কৰি দুটা গুলি আমি ফুটাইছিলো আৰু তাৰ ফলত আমি যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি তেওঁক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু এই গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছো নিচাযুক্ত সামগ্ৰী তাৰ বজাৰ মানে ব্ল্যাক মাৰ্কেটত তাৰ বজাৰ অনুমান যেটো হয় প্ৰায় মানে 7 কোটি টকাৰ হ'ব Kasargi digor khalda thoki balambi gi kudongtiba thodokta college ta tamba mahiroi amasire Haukiba irai nimita Kasargi digor khal Sipnagar National Highway number 6 ta lambi da khamduna leiba dumper gari amagi maningda bike ta lakiba Shahid Hassan amadi Minnatullah Rahman makoi ani sokhe makoi Kalain SR College ki mahiroi ngaktani makoi anina bike thoduna lakpagi lambi da Sipnagar main lambi da khamduna leiramba
चकातरा पानबा डंपर की मनिंग द थोमजिंदुना सोरोकता सित्तुना ताखिबनि हाइरि लेकाई मियामना थेंगनादुना कलाइन प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा पुखतुना लाइकनखि मखोगी पिपम फसिलक्तबदगी सिलचर मेडिकल कॉलेज ता अमुक पुखि अदुबु ngarang thangje numitta Shahid Hassan laikidabani hairi Lamar Gram gi chakot thorang kaya da saruk yaramba term anirak group member oikiba Vice President amadi President oinasu Panchayat area gi thabak kaya paiket piramba Lamar Gram gi maruiba link ani busu sembiramba ga loinana Lamar Gram Done Hori Road asibu mapung phaba chatnaba yaba lambi ama oinanaba semgatpada achoba thodang lobiramba masagi chahi 35 da laikhidraba nongthombam Joy Kishore gi ngarang lana thoramda tinkiba miyamna mahakna hinglingaida samasasi gi damak tobiramba thabak thoram kaya bu singtharaduna haikat legat tamkhre hairi Kasar Joypur Mongolpur da lem namit laengkre number 1041 Mongolpur Manipuri LP School da Sinthoi V SHG amadi Panthoi B Mera Paibilup Mongolpur na sinduna pangthokiba free eye camp aduda mioi chamaromna ngarang mit laeng kibagaloinana makhoida hidak langthoksu lemna yenthoki hairi ba thoromaduda Altapu Sen Barbhuya mobile unit Sonuriang optometrist Parul Uddin Alokananda Suklabedda Loinana Thangjam Brojen Wahengbam Surendra Mina Kumari Wahengbam Asarani Wahengbam K Premila TH Bajanti K Priyosaki Premita K Komolini Jahanara Bibina Chingba Miyoisingna Sarukjaki hairi Assam ki Dr. Junmoni Devi Khan na puthokpa Hindi feature film Kuki chaliba me thagi tang taramari dagina kunmanga phawa pangthokadaba Cannes Film Festival 2024 da utkadori film asi lagliba me gi tang kunma thoida France da pangthokadoriba humutara 3 suba Cannes Film Festival da utkani hairi film asi gi director na Pranab J Dekani District Kang Association Jiribam na sinduna Babupara gi Lamlen Community Hall su oriba Kangsangda team tare na saruk jaduna sanakiba kunithoi suba N Patama Devi Memorial Men's Kang Tournament 2023-24 gi ngarang sanakiba final match da MITL Jiribam na LEC Babupara bu Panjal Taramari Nipanda maithiba piduna MITL Jiribam na champion aduga LEC Babupara na runners up takre Final match asida CH Ranjit Kumar na referee aduga Atom Ibotona scorer oikhi LEC Babuparana toss ngamduna maikei khankhi aduga MITL Jiribam na checkphai hunduna kangsana bahokhi Pung ahum sanakiba match asigi first half mamangda MITL Jiribam amadi LEC Babupara taruk da panjal chap manakhi ani subahap matung full time da MITL Jiribam na LEC Babupara bu panjal taramari nipanda maithiba piduna MITL Jiribam na champion aduga LEC Babupara na runners up takhi final match asida M Brajakanta President All Jiribam Sports Association N Joy Chandra President District Kang Association Jiribam amadi Oza Herana Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarukjaki loisilakpada tharomgi Chief Guest amadi President na champion amadi runners up taraba team singda manamathum khusinaki loinana MITL gi kangloi KH Basantana checkphai mapan panduna best checkphai gi mana phangki aduga best lamthadana MITL gi kangloi K Rasmani amadi KH Sanjitna lamtha taruk panduna joint best lamtha gi mana phangki Ningsing bayai tournament asi Jiribam gi IB laikai dalaiba nongthombam Joy Chandra gi machin manau amadi imung manungna makhoi gi laikhitrabi mama N Patama Devi gi mingda kachaba kang tournament ne Maduna Australia winner ke Chetan Kagabadu Mulwa Kangan Jabama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakanglaba Chahi amagi diploma Chahi anigi Advanced Diploma aduga Chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technology
technician, operation theater technician, physiotherapist, radiology, imaging technician, patient care management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP civil hospital silcharda practical tobagi kudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road silcharda lengsinbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengna bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ne Aroibada maruiba pau amukhanna Drugs lalonbasing phanana bahonabada police na nongmai kapkhre mioi ahum phare Kasar gi digor khala thokiba lambi gi thodokta college tamba mahiroi ani sire Assam dagi puthokpa Hindi feature film Cookie Cannes Film Festival da udkadori amasung N Patama Devi Memorial Kang Tournament ta MITL Jiribam na champion oikhre Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare